Nam sagari bagajak nabrio. Kublai shibun ya pibaro. Inong thok keluar di badan rekan pagi ya kena kapor. Bari abaro kan lejau gerteng. Di badan rekan kena kapor. Asawan ai kublai. Barang isungu ya kublai mengiau ya kun kali kalat kali kenduk apa yang kejongi. Ikwa konferensi. Ya garis sebagian polisi kepala dengkam batpen kala kepala nadu usnam kalkendai sepak nyokar hadung mentah geradai kaju kumala om di nongkren mene diperlu garuh gidang tangkumba siprolak duna bengi dan palak ya khatan khatrulak Harga bahak sungkam tunjam dari gaju. Ngimpuak menginang ya unsnam beri perlo garo. Ngiyui bengi. Kiseng malang itu ya rap kamtam beri perlo garo. Kibadal napreng gajing Kibadal napuk jakawas kesim distrik. Harga ekam bahak sungkam. Ngikuak bergahol kejungi gede bakyu. Nomor kampun kibreu. Dan nak takadau. Ngikirsan ya kaya gamat. Kapag inong jawajat nuriw ba arden basaya mo ilayang yang ba bansa dengan hantay lapras ni menta na menta kapateng kajungi kikikun sama ngila badang ladaya ka ILP ladaya ka tim thati lala banwabra daga special station boleh umla Banwarra ega special session nagamanta reservation policy banpen kelana ya ka kata kali kecengi kabar ngikir paru ya kira mali jaga west kasil district kabangidan langut menta hadir belapia ya ke district ide banai gidin kersan bapura ipatpa jaga west kasil district ilala ban ainil ya ke parti MPP khususnya hadir senam arajar mulai nomor gila syat kala yang pun usam jangka west kecil distrik ila orang berainil ya kita pun kerjaan ya ke reservation polisi kedainan ilang ilang dijongi ngambat ong ya gini gilangut ya mali jongi lagi jempat syat kala ya kejak kena jongi lesi halal ke reservation polisi Ring efek enda lapari ke special session lane enda lapari ke session lagi kersan nem ya garis reservation polisi ladakin kersan ingin saya perkat kum dongin le kum gari ngejak meru ngiji orang ngiji atu kana bun bagi orang giru ramba hilang kemi hilang pa giong bagi garo kena kimut ngimsi orangnya kata lasi magino kimsi orangnya kata harai kemasing orang kum gajak teru kasi bagi amali kasi kijangi kilang tang kiting jawa kimasyatan halal ke rendang tumut hagi amali garo ngi kum kipaita kasi ngila tablong kum kiting kumit kat siapa kitan kimut kat udik jawa ngibut hangsa kalau dia kapor ini abang kita sautu yang harus reservation polisi bakal dirpor bang pengkalo kuntaru ngesay kita nami kuat kita sautu ya kejongi kum kinong yalam kejongi kum kajak teru kepengimat lalang ipai yagi amale garo agawai kalian mayaro yagi amale garo mano bumi jaga kenro mano bumi jaga kenja nado porno sama ukon rat sama Kapten William badu doktor mukul sama Piri nado katublok mendro kalam kum tamasi kepala bam kai hayang gahek kakpok silian ngirong dua bang isatan segaro kendian sekasi rayon tangkata rai ki Emily garo ki along competition
kumno pan benda bahaya kecak beru bajang. Rai masing UI kecak beru. Di MLA berfasi jangi. Ia competition bani tan bani bisini iwe. Kalau kaya basasi abang UI kata bantah. Oh, tung dipalpa jangan nusan dengan wasir disik. Iki saya ginayalam kung mai dapeng. Larang mai dapeng udang dang mentah. Ingit sa uday banditong balik kesan ni Martin. Kada inam. Aray mangifay gini ki amali pamenta. Kalau kabae bagindam tangi mense menyatip tamru. Ingit bapar lainut ki amali. Oh ini. Wemali jang karamrai konsensi uday nagawai pat. Kajal ke kerja. Rai la penjab tagi khasi jangi. Uday banlong. Unyang kono jangi ki khasi. Ini masa itu. Bantawai galang. Babun kita konsensi ke jangi. Ngijit ke ginami kemak ke jangi. Dagi businessman. Dan kalau dia kira ada nanai pun dia meni khasi jangi. Kinang ya bentah. Yang itrok tu yang ini pasti markat lo. Remi no kada kita kira mentah. Wak itrok lo lagenja. Wak hai lo mentah. Nadu bagi yo meni semai lagenja. Rekum ki palta. Gini manusiar. Nomor ngila panpensong suki yo meni. Dai kapor itu ngila ban lao no. Ya ke suki ke usong. Ngila ban weng no pan ai kiwe.